na soko-soko mo sa chungo lombo Michael sa kito duru man soko-soko ni marama sa manji kita kichugo yung mukena buni bola Nyanda bilang na sa maya na matang ni bingara Right. kami ni kata owa demesi Mai. kakurin daw solari tuku la sube tutua Baleta. sa kay dar kali isang andra member ngande ni beiko right Nagari na tavina era no ni chugo iyo Nale. tuku na may ni o dabo tur talaga baru buka Oi. buka Gosa ba ba bitu gosa ba katuro na bindo mo ni. Iya. May mandua ti ko tangani mo lebelewa. Sangay banggaran do na messenger. Ngo erubi talo tunga bat kira na messenger ko sa na labat ko ngo Mikael. Vingo ma boy ausanga indona tuku lewo Wele may bale. Aga tu ko na bital no ni lengun yang ko na ni balo. Sakin da la ngon mengo tua ori da na miss call. yeah Ari da na miss call sin vi receive. Oba ngo di giri tu mo ngono ba bu bali. O tiga sari na message aro na miss call ngona sari ko angan sa tarun to page. yeah Sakila na manding isang ulit ko may bango. kunta ba bitu E baya. nonton mo na kala nga sa taga na naman yang wala kona kito na kaya ng bongi right Meda. Ito bikin rusa na yali. Sana kita ka ba? Me sana Sana kami terus sa musa na bikin si kebe ali ko ali. Siya nguka, next time eh. todo no mo chugo ko na ali bi vingo mi Iyo. E nawelo ko ni may bakan rumusi ngayon na misi na lang ko may Vingo pamatakali. mi turanga na tua kam Iya. Ele diko sa chugo na itamba Iya. sa ado wana bi ko chinigi kalolem Yana bale sa ado chugo man do di matangin ngani di bulo na Iya. be ko ya Iya. wasa to ko na to kana Iya. sangoleni ko sa suka Atika ko na dito na dengan mo ya Iya. alioko sangoleni ko Iko rongo na mal non robita lan talebon. sa Tadi ko kere robi riko. ira Iyo. Isa na Tanda bisa na kabili ko. iya But sarame ko na matamu kere bon bibi mo liri ko mandain. Valentine's Day. Wele may balik. Nakangabal ka tungo Mikael kala ka batambakan na ika. Iya. Utia ridang we kana ika lotiko. Saka ni Sandro ka. chini fustina Sandro. kana na sila ni ngane Oy, sabi na ka buwan. Nakuwani. Utia kito sa may ngalim may tuni kito ni sa tayo lolombo. Iya. Oh, kindala sa message mo ko biyaw. Uto sa borlo ka ningur na ba? Ko borlo ka dikirle grog. Sangay laus ta ko ni powder ang binti bali. Tua. Oh, to may postina. Ang ko sangay may lang ka tini kinutua. Ko sabi na katsara mesu ko misala ka ni bali. Sobo. itu ko na nga sa mela Iya. yo tu andun tabi tike me da sarga ni sawo na me ni ochi ni to da nga mo diga Iya. iro la nga yo tu anga isa ba nga sabi na ka to ka me ochi mo to na nga mo diga me sa ngole no bang wawa Iya. wawa Iya. Untem sa lungor ki to ngi mo na wawa Mel na dale ano na kay turunganet Moses siya bagitina ano na ka? right Turungan na talaga berturi lola wa na rup somil compound may nabwa. do pula Gobe non to karwa tomba besi kirto na no Mustafa. Double. Sa rup somil compound na nabwa na matak di bingara ng Right. Iya. Kita berkata lagi kami na lubi bitori sa tume mga besi berburu. To Right. ni roko buaka. Alright. Mayra Iya. to siya sa subeni sulanji to girgir cuma na matak di ko. Ngori. Ene bono ni takataka. Iya. Bono takataka na matak di dai. To siya sa to may na taon ni boy tamero kalanji. ajina Menu sulanji. Ngor to ngo. Auckland Next, what kay kita rumah sih konten nonton polisi sabu. Iyo. Meli. yan na gani na Na be ini ya, may Right. buat na boda. iyo Segundo bikin na marama tahu andi tigo sarbai bale. do na ka Go ngai ota huhu Iyo. kalandi. right Do wala benak na dorbo biti. Iyo. Sebentar cuma ya may okalandi nusilandi. Right. Kana matang binang dito. Nabambula talaga na korba turang oroko buaka kena be matabu bale Iyo. Nix and Tamawe. iyo iyo Sabi na lumibuli may na mataka binangani kuwa. Tomba be sikirto na staff ni group somil compound na buat do Iya. sa yan benak. O miali nga iri. Iyo. Orto na matawal me kino ati kon dondo family ke nungu sis nga may pita boraf. Right. Na rusangoli family. do pula Ingilanding go miali nga iri sabi na numichi kumay. sajena Ano na kalau basi ni na sese bulu Iya. na kesan baka kina be bentari. At kana no munilo di bale Right. and bu di bito sek. O Bill. And be sik to sa robil. Iya. And matak di pakat na bisig ni ko. iya ani mo na talaga me korro en kero may tagi chiyo katalo to tokka na mataka na kuwa Iya. en may toli lito ko sara ni ngol may kita daka ni andra ni bulu na kana ouch pang lang isu na mataka na kuwa And na chire NC John Kumar and na sa thank you so much for tuning in. right All the way from Brother Valley in Singa Tokyo. Singatoka. right Rono ni right bukan nanti. iya Ano na rono ni bukan lubu-lubu and na kamelang Iya. masa. No sorry. Iyo. wala Fernando korto nando ba ko chirto sura pailati Oh, Right. na iyo. Pacific. Kasi
Style Pacific. family Iya. destination. Right. Iyo. Daw Ini- bulu bedaka. Style Pacific. Right. Alright, belum nak turang nita? Iya, Api Salome. Api Salome. Right. Nanti maka kita bikin na pala tini mga buka. Iya, iya. Na first officer. Right. Maka kita bikin na Second officer. Liga na grabe na lomi mga buka. Alright. Bisa mo suka na pakata miskili ko. Or may doon na second pa helicopter. Alam mo. Good morning. Good morning to everyone who are being joining today. Thank you very much. The weather is very good. The time is very fast. Why did you lie to your tutu ama Michael Radua? Yesterday, you know what? Yeah. What happened? After that, as people were, and he was another 1 hour Yeah. here in the office. Right. So we leave early. Right. This one message to that we will gonna go and grog at our place. Okay, tu called you or no? Called me 2 times. Did he say he liked you? He likes me. Iyo. He loved you? He loved you. You know, Michael thinking about you Yeah, as his younger brother, Yes. and you betrayed him yesterday. No, I was not betrayed him. Why? I was like this. Sabi nga tayo, no tutu, ang ganito ko naman tayo, may sinibesus. Luisus. I was like this. I'm Meme. I'm doing the racing up. Yeah. Racing up. I already thought to suli. Yeah. Then the fella, I want to come because Yeah. there's one thing this one said. What happened? What thing? Wait, you know what? That mini powder there. Dems just called me now. Oi! Powder there at the place. So the Yeah. fella wants to come home, drinking grog at home. Yeah, the fella can come and powder to you. Yeah. I'm the brother. He will take the tie because this one already from there. Yeah. You two, eh? Yeah, yeah. So we already drinking grog from the Lolombu. Right. Pero mo dala kin lo lambo tutu. Never. Sereda, nasinga na no nasinga sana. You know what? Di ko ba kawala ta kana na. I told the fella Friday if you want to come home, we Right. drink grog home. Eh? Basta plenty kaya do. Robio iko ko bi ka saranga 1-1. One to one, me. Time na nukubula. He's been knocking on the door Yeah, come on, the for a Messi. very long time, Please. and you never opened the We are now in the same century. Yeah. Karo TJ is going to win a new now. One story Yeah. during the before the nightclub was Yeah. installed to the Pacific. Eh? Yeah. Yeah. Before the nightclub was installed to the Pacific, Right. installed to the island of Fiji. Right. Before we used to dance in the hall. Right. Yeah, yeah. Yeah, most people they used Yeah. because that time I don't know Yeah. before no dancing in the village. Eh? Yeah, yeah. Because of the Before live respect. band nga, live band. Yeah, Live live band, band, live band, yeah. Only the singing ring one song, everybody gonna singing and clapping. All right. Clapping. And Hey. dancing happens on Friday or Saturday? Yeah, Saturday. Saturday, right? Yeah, and the night was very short. Okay. Yeah. So everybody was doing the Sing-sing. dancing. Uh, They doing the dancing. So everybody like every Sunday, every Saturday, Yeah. yeah. every Saturday they look to each They other. meet, Yeah, They they look meet. forward to Yeah. The dance. Yeah. But one fella was aiming one girl. But then mo nila? Oh, Ima. Ima. Yeah. Ima and Ano, Bon. Ima? Ima and Bon. Yeah. Odi? Oh, Bon. O Bonu. Right. Bono Bonu. to na kanta. Yeah. Nanda bas. Yeah. Yeah. He was named accordingly to an ill in Yeah. the sea. The two ng bolara kaya karongo ng Bonu. Yeah, yeah, Bonu. Bon. Yeah. Yeah. So Bonu was looking the first day. He was sitting there. He was seeing this girl Ima. Beautiful girl. Beautiful girl. Hey. Yeah. Yeah. Another day he come. Yeah. He faced Ima again. Oi. Right. Already Ima. Yeah. When the more he see, Yeah. The more he the planning he does. Right. Iyo. Then the fellow was like this. I want to carry this girl to my home. Kerry. Carry. Oi. O binakatimi wa mo ta kanangon hilong. Oy, oy. I want her to be part of my life. Nanong medola. Lola ng buka. And then, Then from there, the fellow was starting to realize, Yeah. I have to talk to this girl. yeah. Right. It will not able to talk if I am put in my And head. every time Bono sees Ima, Right. Yeah. he's talking to his mind. Right. Oh, I want this girl. I want this girl. I One want day. Ima. I love you. Ima one day. Yeah. Ima one day. The day is going fast. Iyo. The memory is start to lose. Right. The bone is to come strong. Right, right. And the fellow start to talk. Right, right. When he wants to talk, Yeah. he needs something to top up himself. Yeah. He needs something to top up himself to fluent Yeah. the Matchmaker. the matchmaker. Right. So the fellow was like Can't this. be normal. Yeah, like this. Okay, Guru.
Akila ko ya raw ni tanga kena fruits. Iya. One brew. Karena gue kan naman London di Yeah, Saukas. right. What? Kita cikur kita tuh kita mau ket. Okay, you know what? No, we got the yeast. Yeah. Okay, I prepare everything. Coconut, watermelon. Ima. Sudah nggak Ima. Yeah. Ima. All for Ima. Yeah. So, Karoti J was mastermind. Iya. Oi. Put the flavor here, one yeast. Iya. You 2 kg sugar. Iya. Everything Yeah. you must prepare, Bonu, Yeah. because this is your mission. Iya. We prepare everything. The whole is here. So the Right. boys will back Bonu tonight. Yeah, back Bonu. Right. I was like this, Bonu, hurry up. If no, Oba quando voto tolo, then don't bear a little Karoti J. From there, the fellow was sing. Iya. Sarai the toko na kakede. Yeah. He was sing like this. Oh, I have to do this. Yeah. He down. Karoti J, hey, Yeah. don't take the cup. Right. Take the bowl. Yeah. Wait, tara sama kay nunu men nga mo sa teo misalo kani. Yeah. What I said to Ima, what I said. Yeah. At kuno Karoti J. Jao, Yeah. Jao, because Kasi nga nakasama ang gigs okay, ko. right. Right. You tell what is on pa coming up. Yeah. So the fella leave the place. He Yeah. going dancing. First music. Yeah. Baru mo. Play cowboy. Salawang ko na namatay ni music sa iyo umbon. Yeah. Rumbil rela ko ko yan. Tatani siya na mo hindi na mataulis mo. Ah. Sabat apa? Yeah. Karoti J. Yeah. Sabat apa? Set juga. Shit. Taray mo juga. Did you tell? Yeah. Okay, no tell. Yeah. No chance. No chance. This music is very fast. Yeah. Karoti J to the DJ. Yeah. Hey, one love song. Yeah. Did you touch? Did you touch? No Ikaw touch. tara. No touch. Oy. Okay, come back. Yeah. Go to Ima Shade right now. Everybody was back the fella. Yeah. We asked for another land, no lose. No come like this. If any girl come, take come. Yeah. Alaw ko hadir sa ren. Yeah. Durian ni one love song, love can build a bridge. Sajina. Ati ke busar nga. What song? One song love bridge. Hadir ni bangko ko ya. Lo mau masarto nga ni music. Iya. Sa on mo DJ, release me Lucky Dube. Sana no mombo no bonus. If the person is different, Yeah. love can build a bridge. Yeah. From there, nothing happens. See the fella never tell something. Yeah. Then play Lucky Dube, release me. The fella start to evolve. Tas ambito ka, membito tolo. Yeah. Angga tukuno kaya. Yeah. You know, Yeah. Ima. Ima. Sa kumbitungo. Ako bitungo. Yeah. Sanggay bang sama tao kami patotolta na kami tukuno fix. Yeah. Sanggay no na mata ni boss sa first paragraph. Yeah. Ima, Yeah. my girl. Yeah. Alusaron ko na my girl. Ima, my girl. Yeah. You know your face is so bright. Yeah. Bonu boy. Sa kila Ima, eu sala bitini ko. Yeah. Sanggay first ever man. Ima. Smile. Yeah. Oh, isa na America. He was like this. You know, Ima, Yeah. you the first girl in my life to sing through my naked eye. Time has gone. Time has gone. 3 months ago, I've been seeing you Iya. in my naked eye, walking alone here. Right. It embroidered my life. Sigale chico. It embroidered my life to become today. I want to come here. I don't want to lose this opportunity, Right. this chance. I want to conquer the whole Yeah, world. Kenka. Today, You know, I lose my money. I buy this. I lose my mind. I lose my mind. I lose my Everything. empirical formula. I just want to come here to tell you today Yeah. that you are my number one. I want to talk to you, to tell you Yeah. what's coming in me. What I'm telling me. I'm telling I want me. to tell you. Oh, beto na ba ko? Nakala ko tumingo ba? I want to tell you what is coming in me. I want to tell you Ima what's telling me. Ang gabi na katamit na buto kami ka na ito. Wale si Raula May. Ima. Ima, Ima. your face is so bright. Yeah. And last, ang gabi na kato kami na buto mabit. Na tabi na kinimbali. Ang gato, iya. Tatimi na tuno ka. Yeah. Kilay man ang mata mo seraw. Yeah. Oni sa mata mo tuningay mataliso. Sama ka na mula na mata. Iya, sa mata mo. Your face is like the moon. Yeah. You are so bright and last. Ang abang ko ka. Na tabi na kinababit
ya. Asin imbero ko na mata mo sabak ka na bula. Sa sera sa mata mo tunggay mata liso. Abarin ko to ima. Kaget talo mabasuri. Abarin ko to ima bangoy mo talay ko may. LM49. Ulay. Iya benar benar sarahan itu ngerti ima. Iya. Ima yo. Ano talon sila nika? Talon sila. Iya. Talon sila. Talon sila, ha? Doon ngono ya. Iya. Mana sembar kina ni itu na balitan di si. Mereka na tahu. Kana balitan di skorbo na bulan bel sembar. Seber. Ya, do da tunan tani si. Doon Rabi Solomon na tobi. Iya. Kana karwa. Iya, doon tanda tu na rabisol. Rabi Sol. Iya. Na hol may na lamar ko rabat ra ngambelo. Lebro ma wajar kina. Pawaci. Iyo. Lebor soto kina. Iya. Pawaci rabi uci sana walu ben tu ngono go. Sana mama kumpul teltu. Iya. Sa ro rabi uci ni. Ro soto mena Rabi Solomon. Na lebro non rawan bolu. Iyo. Imbi sa ngame na kuno chukina. Eyo. Sabi chu wala ngi kito yung dali de ko. Kono ya. Ni fala na na misi. Ala binakacharo ka melang sarandara so sinisudu. Na wala sa tumain ta mga binibigay tali BSP unsecured personal loan. Yeah. Mga kina they punches the proud sponsors of the Fijian Rua. Isa. Na ito ko rin kaya na ouch pa lang show ano mataka ni ko. Ano na ka si tele Wala, alis wala. na na ka o Genesis pwedeng go Iyo. tuwi ka anto nang wani nito nga kiro jobat singo Iyo. do sing dalatan rendre Right. mo dengo na bimbongi Yan dia mai. tali tau ka no nintaw rendre Iyo. do siliwan to na baka dengo wala to kay do buwan na mental illness Oh, isa. Sala lang mabibisar tayo mo. iya Iyo. Mas waleles. Ciao ciao sa temis numero Eh ala mul bina ka bengkara buling go laudala wani ni bina ka dana buli bengkara bi kir kesa no bekanda right era semati ko mena mataka ni kuwa oni mbitu mbul bina ka tidak oni wani ni bina ka buli bengkara kito be kito sa ba Doon na ka. Sabani ni bina ni kuwa ngai seta ka tunong dalay right na bunga ni bintu mo ka me palindani si iya so nang una labetin so talaga na musukin iya oni ni bina ngonde Messi Ya ubi kagala bula. tapi tahu kong gali ano na kakimni kurmundo go ni kalungata Mode